Kuva mu gitondo cya kare Fardc na M23 bakomeje imirwano ikomeye neza muri ho plateau Runingu, Kigoyi, Katogota no mu nkengero za Sange. Ibintu byakaze, amasasa aravuza ubuhuha, abaturage bari kuva mu byabo. Fardc yazanye bamujahusha mu misozi itandukanye. Runingu ho ni combat rapproché, bararasana barebana, grenade offensive et défensive byakaze. Reka turebe uko bihagaze. Kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 2020 muri ho plateau nuko bizindutse no mu nkengero za Sange. Ibintu byakaze, amasasa aravuza ubuhuha, abazarendo bakamejeje baracaguhindura ibintu bakabishyira ku rundi rwego. Ni mu gihe kandi bizemezwa kandi bivugwa ko ubu bari muri offensive militaire. Imirwano yadutse kare. Fardc yazanye uburyo budasanzwe, bari muri offensive military coordonnée, aho rero bazanye artillerie à lourde mortier de calibre 120 mm ndetse na roquette. Bari gukoresha kandi mitrailleuse za lourde zirimo za PKM ndetse na discash. Urugamba rukomeye nuko rwifashe bizabaye bibi. Fardc kandi yazanye bamudahusha mu buryo budasanzwe, troupe française nkuko bigaragara, bakaba bari muri renfort massive nkuko bigaragara, bakaba rero bari kurwana mu buryo bwa mountain warfare unity. Ni mu gihe kandi nyuma ku mirongo y'umusada hari kamyo militaire ndetse na vehicle blindé rageri zo mu bwoko bwa VBTT. Urugamba rukomeye rurakaze. Ni mu gihe kandi neza mu misozi ya Runingu ho hari kuba combat rapproché. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ari kugaragara urujya n'uruza rw'abahunga mu bice bitandukanye bijyanye na grenade offensive et défensive zagaragaye muri ibi bice. Biravugwa ko kandi M23 ishobora kuba yarashe drone ya Fardc yiyongera ku zindi zarasiwe mu Minova nk'uko ababivuga. Minovele usite amboko na vivyo tatoleyo hao ishile manipile. Tugiye kureba kandi turebe ubijyanye na stratégie de défense mobile yazanwe mu buryo budasanzwe, terrain advantage nk'uko bigaragara. Turareba kandi bisasu byagwe Isange, abasivili bakaba rero bayabangingata. Turebe kandi biri kugenda bivugwa ndetse na page ikomeye igaragaza panique generale n'akabaro gakomeye ku baturage batuye mu kibaya cya Rusizi. Turabwira kandi biri kubera mu Tambara no muri Fizi. Turebe ibiri kugenda bigaragara bya offensive territoriale. Turebe uko urugamba ruhagaze. Ni muzero tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosoye arabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turaza kumva kandi naroko informa zitubwira ndetse zitwereka ibiri kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda biba. Turaza kandi kwinjira Kinshasa mu rubanza rwa General Yava uri gushinjwa gukorana n'u Rwanda. Turebe ibimenyetso bikomeye ubushinjacyaha bwazanye bishya. Ikaze dutangure mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 30/2026. Umutekano wongeye kuzamba bikabije mu kibaya cya Rusizi no mu bice bitandukanye bya territoire ya Uvira na Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'uko imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'ingabo za leta n'intwaro rusange ya Congo n'imitwe yitwaje intwaro irimo AFC twirwaneho ndetse na Fardc iri gufatanya na wazareno ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Biravuga ko rero bari mu mirwano ikomeye mu buryo budasanzwe. Imirwano yazindutse kare ahatangiye offensive militaire. Amakuru ari guturuka ku mirongo imbere y'urugamba frontline source informa ziratubwira ko imirwano yatangiye agana saa 10
za mu gitondo Fardc itangiza offensive militaire coordonnée yaranzwe no gukoresha intwaro ziremereye zirimo artillerie à lourde mortier de calibre 120 mm et roquette ndetse n'imbunda za mitrailleuse à lourde zirimo za PKM undercover neza kuri front line. Ati twe twatangiye kurasa kuva ku isi ya saa 10 twari twamenye ko nabo bashaka kudutera dutangira kubarasaho. Ibi bitero bizagabwe byibanze cyane mu misozi ihanamye ya Runingo, Kibogoye, Katogota no mu nkengero za Sange, aho yefuse bivugwa ko ifite ibirindiro bikomeye position fortifiée nk'uko bivugwa na ndakava muri Fardc. Ati yego nibyo hano Runingo, Kibogoye nahitwa Katogota ndetse no mu nkengero za Sange twe tuzwe M23 ufite ibirindiro bikomeye kandi itegurira mu rugamba. Niho rero twazindutse turasa kugira ngo turebe ko twabaca intege. Fardc yazanye bamudahusha mu buryo butari busanzwe. Ikidasanzwe cyaranzwe n'imirwano kuri uyu wa gatano nuko Fardc iri gukoresha abasirikare benshi badasanzwe troupe française bazwi mu mvugo ya gisirikare nka renfort massive. Abo basirikare barimo abakomando mu mitwe idasanzwe ya Hibu ndetse na Anaconda, ingabo zifite imyitozo mu ntambara zo mu misozi Mountain Warfare Unity, n'abarwanyi b'abazarendo baje mu matsinda menshi ariko badafite ururo rikomeye rya komandoma abo kwa bivuga ko arabo kwa Amuri ya Kutumba. Amakuru aravuga ko Fardc yifashishije kamyo militeri ndetse na vehicle Brende Ranger yinjiza neza abanga ku mirongo imbere y'urugaba baturutse mu bice za Uvira, ndetse biravuga ko bafite n'imodoka zitwara ibikoresho logistique vehicle, ibintu bitari bisanzwe bigaragara muri aka gace. Nkuko bigaragara mu misozi ya Runingo habereye combat rapproché hagati y'impande zombi, aho intambara yabaye y'igihe kirekire irangwa no guhangana ku ntera nto cross combat, gukoresha grenade offensive et defensive, kwinjira mu birindiro by'umwanzi hakoreshejwe asate terrestre. Nubwo Fardc yatangije ibitero bifite umubare munini w'abasirikare n'intwaro ziremereye, amakuru ari guturuka ku barwanyi ba AFC aravuga ko uyu mutwe wakoresheje stratégie de défense mobile wimura ibirindiro byawo mu buryo bwihuse no gukoresha ubumenyi bwaho kurwanira terrain advantage, kuko rero bamwe mu bazarendo bamenyereye bino bice. Biro bizatumye Fardc ikomeza kurwana yegeza inyuma M23 ndetse no mubare w'abakomereka wagiye ugabanuka. Ibisasu byagabwe irashwe isanzwe biravuga ko bishobora kuba bizabangamiye bikomeye abaturage. Nyuma y'iyo mirwano mu misozi ahagana ku isaha ya saa 12 za mu gitondo, Fardc yarashe ibisasu byamurutse mu gace gatuwe cyane ka Sange, bivuga ko byari bigamije kwirukana abarwanyi bake bari basigaye hangaha. Cyakora ngo ibyo bisasu byaguye mu baturage b'abasivili bituma abagore n'abana n'abasaza basiga ubuzima. Inzu nyinshi zasenyutse, isoko ndetse n'amaduka biravuga ko bishobora kuba nabyo byamaze kwangirika. Amashusho ari gukwirakwira ku mbuga ngurukana bumenyi aragaragaza bamwe mu baturage birukanka, bigaragaza ko habaye panique générale. Ni mu gihe kandi mu bice bya Mutambara na Fizi naho twirwanaho ikomeje nayo kugenda ihangana bikomeye n'imirwano. Mu gihe n'imirwano ikaze yakomezaga mu bice byegere Uvira, mu bice bya Mutambara muri territoire ya Fizi, umutwe wa twirwanaho wakomeje gukora offensive territoriale wigarurira ibice byinshi by'igroupement. Amakuru yize aravuga ko twirwanaho yafashe centre stratégique nyinshi, yaciye imihanda ya logistique ya Fardc, igenzura imisozi y'ingenzi ifasha mu kugenzura aka gace. Fardc ifatanyije na FDL na Wazarendo bagaragaje gukora contre offensive, ariko bahura n'imbogamizi zirimo kubura coordination, kutamenya neza tere, kunanirwa mu bijyanye na renseignement militaire. Nkuko rero bigaragara iyi mirwano yose yatumye abaturage bombi bahunga ingo zabo muri iki gitondo, ibyo twakita ko ari déplacement massive de population. Habaho ibura kandi ry'ibiribwa ndetse n'ubutabazi bw'ibanze. Abana n'abagore bahuye n'ibibazo by'umutekano muke nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Ku rwego rwa gisirikare, isura y'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo iragenda ihinduka. Fardc igaragaza imbaraga mu mubare w'abasirikare, ariko igakomeza kunengwa ku mikorere yayo. Imitwe yitwaje intwari ikoresha ingamba z'intambara zigezweho
zirimo guerrilla warfare and hit and run tactics. Abasasanguzi ba gisirikare bo baravuga ko imirwano yo kuri uyu wa gatanu ishobora kwaguka ikagera mu bindi bice bya Rusizi, guteza escalade militaire hagati y'impande zose, kongera ingaruka mbi ku basivili niba nta ngamba kubarinda zifashwe. Niba mugerera amahanga n'imiryango mpuzamahanga akomeje kugenda areberera, urugamba rwo rushobora gukomera kandi bikaba bizateza ikibazo gikomeye abaturage benshi nkuko ro abari muri ibi bice babigaragaza. Si ibyo gusa, Kinshasa nayo hari amakuru akomeye y'ibikomeje kugenda ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragarayo. Bihagaze gute? Turebye mu buryo budasanzwe, ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwandagarijwe mu rubanza. Ubushinjacyaha bushinjamo General Filimo Yava Ilunga gukorana na leta y'u Rwanda. General Yava yayoboye intara ya gisirikare ya gatatu ihuza Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema ndetse na Chopo. Yatawe muri yombi mu kwezi kwa 9 2022 mu gihe umutwe M23 wari ukomeje kwambura ingabo za leta ibice byinshi. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Lieutenant General René Likulia yabwiye urukiko rukuru rwa gisirikare ko General Yava yavuganye n'abantu bo muri leta y'u Rwanda kandi ngo hari n'ubutumwa bumwe na bumwe bagiye bamwoherereza. Lieutenant General Likulia yabwiye abacamanza ko Lieutenant Yava wari uri mu biro mu mujyi wa Kisangani yahuriyemo na Brigadier General Mwehu Lumbi Evariste wari muri Serena Hotel Goma, amubwira ko nta mpamvu afite yo kujya imbere ku rugamba. Iburanisha ryabaye ku itariki ya 27/2023 ryari ryihariye. Ubushinjacyaha bwifashishije umuvugizi w'ingabo za leta General Major Sylvain Kenge Bomisa ndetse na Lieutenant General Constant Dima ndetse na General Dani Yangaba nk'abatanga amakuru bemeza ko Yava yakiriye ubutumwa bwaturutse mu Rwanda. Urukiko rwabajije Lieutenant General Likulikia niba ashobora kwerekana ubutumwa avuga ko General Yava yohererejwe n'umuntu wo mu Rwanda, agaragaza ko ntabwo yabona kubera ko atashoboye kwinjira muri telefoni y'ushinjwa kuko ngo zari bigoye cyane. Umunyamategeko wa General Yava Maître Charles Ngwapichi yabwiye urukiko ko ubutumwa bwa Lieutenant General Likulia avuga ko butigeze bubaho kuko ngo iyo buba bwarabayeho uyu mushinjacyaha yari kubwerekana. Yagaragaje ko iki kirego kidashingiye ku bimenyetso ahubwo ko ari impuha gusa. Lieutenant General Ndima wabaye guverineri w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru yavuze ko ubutumwa General Yava yohererejwe bwaturutse kuri Lieutenant General Retired James Kabarebe, ariko abajijwe niba yarabwiboneye n'amaso ye yasubije ko atigeze abubona. Lieutenant General Ndima wari uri mu rukiko nk'umutangabuhamya yavuze ko General Major Peter Chirimwami Nkuba wabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo ari we wavuze ko ubwo butumwa Kabarebe yabutanze. Chirimwami nta kirongo abihamye cyangwa se ngo abihakane kuko yapfuye mu kwezi kwa mbere kwa 2025. General Major Ekenge nawe wabaye umuvugizi w'ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru yahawe umwanya kugira ngo avuge icyo azi kuri ubu butumwa. Abusanya n'imvugo ya Lieutenant General Ndima yemeza ko bwaturutse ku mujyanama bwite wa General Kabarebe. Ukunyuranya kw'abatanga amakuru kwagaragaje uburyo ubushinjacyaha buri kugerageza gupfundikanya amakuru kugira ngo Lieutenant General Yava akatirwe. Maître Ngwampichi yagaragaje ko kuzana izina rya General Retired Kabarebe muri rubanza bigamije kugira ngo rugire uburemere kuko yabaye umuntu ukomeye mu ngabo z'u Rwanda. Maître Ngwampichi yagize ati nyuma y'ibyavuzwe na General Ndima murumva ko harimo ikibazo kuba mu ntangiriro kugira ngo bashinje General Yava Ilunga Frimo birenzeho bizabaye ngombwa ko bakabiriza ikibazo bazanamo izina rya James Kabarebe. Shaka kumenya impamvu harimo uku kuvuguruzanya kose. Urubanza rwa General Yava rwatangiye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 2025. Tariki ya 21 z'ukwezi kwa 2023 yabwiye urukiko ko ubutumwa bwonyine yakiriye ari ubumubwira ko we na bagenzi be bo mu ngabo za leta bakorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR kandi ko kugeza ubu ataramenya uwabumwoherereje. Nuko yisobanuye avuga agaragaza ukwiregura kudasanzwe.
ibiro n'ibikomeje kugenda mu gihe ku mirongo imbere y'urugamba batubwira ko ibice bimwe na bimwe bakomeje gusa naho basubiza inyuma ibikoresho ku ruhande rwa Fardc FDNB nabo hari ibyo bakomeje kugenda bakora mu rwego kugira ngo bigire imbere cyangwa se batere ubwoba bikomeye umutwe wa 23 kuko biravuga yuko ibi bice n'impamvu ubona ko Fardc yongereye imbaraga hari imyitozo imaze iminsi itangwa ku ruhande rwa FDLR Special Forces ndetse ku ruhande rwa Anaconda abayigos ndetse no ku ruhande n'ubundi bw'igisirikare cy'u Burundi bikavuga yuko ari abasirikare b'intwaro b'abakomando bamaze iminsi bahabwa amabwiriza y'urugamba kuko bavuga yuko impamvu urugamba rwo muri Musozi Kivu bagiye bava mu bice byinshi bitandukanye ngo nuko bagiye basa naho batagira ba platoon commanders n'ubwo ku rugamba batazi ngo turategura urugamba dute umwanzi turamugota gute cyangwa se mu gihe tugabyeho ibitero turakwepa gute kugira ngo tudatakaza cyane. Icyo rero nicyo navuga yuko ariyo shusho fatizo by'abari hano muri hot ndetse no mu bindi bice bitandukanye ubona birimo imirwano ubona yuko igisirikare cya Fardc FDNB bagarukanye bitandukanye n'uburyo urugamba rwari ruhagaze mu minsi yashize. Ni mu gihe rero kandi andi makuru avuga ko Fardc yatangiye kwikura mu bice bikomeye byo muri teritwari ya Fizi. Amakuru atugezeho ari guturuka mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi aravuga ko umutekano muri aka gace uri mu kaga gakomeye mu mirwano ikaze imaze iminsi iri guhanganisha ingabo za leta ndetse na twirwaneho MRDP. Amakuru yizewe atangwa n'abaturage hamwe n'amasoko atandukanye y'umutekano akaba agaragaza ko Fardc yatangiye kugaragaza intege nke zikomeye bitewe n'imbaraga n'ubushobozi buhanitse bw'intwaro bivugwa ko zikoreshwa na MRDP twirwaneho. Ibiro bikaba byatumye izo ngabo zitangira kwikura mu gace kayitwa Mboko no mu bice bihegereye byegereye ikiyaga cya Tanganyika nyuma y'imirwano ikomeye yabereye mu misozi no mu bibaya byo mu bice biri hejuru y'ibyo hagati ya misozi ya Fizi ndetse na Uvira. Nkuko amakuru abivuga igikorwa cyo kwimura ibikoresho bya gisirikare bya Fardc cyatangiye kare mu gitondo ku wa gatatu ku itariki ya 28/02/2023 aho imodoka n'abasirikare bagaragaye bava muri utu duce bajyana intwaro n'ibindi bikoresho byaba ahantu hatandukanye. Igitangaje kurushaho nuko n'ibiribwa byagenewe abasirikare ration alimentaire bivugwa ko byatangiye kugurishwa ku baturage bikaba bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko hateguwe gahunda yo kuva burundu muri utwo duce. Amakuru anongera kuvuga ko Fardc ishobora kwikura mu bindi bice byo muri teritwari ya Fizi muri iri joro, ibintu bikomeje guteza impungenge zikomeye mu baturage by'ibi teritwari. Abasasanguzi b'umutekano bo baravuga ko mu gihe ibintu bikomeje kuba bibi hari impungenge zikomeye ko umujyi wa Baraka ushobora kugwa mu maboko ya twirwaneho mu masaha yari imbere cyangwa se mu minsi izaza. Kugeza ubu ubuyobozi bwa leta ntiburagira icyo butangaza cyangwa se buratanga ibisobanuro birambuye kuri aya makuru. Gusa abaturage bavuga ko ubwoba, gahunda no kwibaza kwazaza kwiyongereye cyane mu n'imiryango ifite impungenge ko imirwano ishobora kwinjira mu mujyi mu buryo bweruye. Iki kibazo cyongeye kugaragaza ubukana n'uburemere bw'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo aho umutekano ukomeje kuzamba bigashyira mu kaga ubuzima bw'abaturage n'ituze ry'akarere kose muri rusange. Karemba Aimable wakomeza nandi nuvuga ngo ahandi hantu hatandukanye nko mu bice bya hano muri Sanje mu misozi yegereye hano hafi ku muhanda route nationale 5 gisirikare cya Fardc ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo ubwo birumvikana yuko ari ku ruhande rwa FDNB nabo bakomeje kugenda bazana intwaro nyinshi yego ndetse kandi n'abasirikare bari kuzanwa rero berekezwa mu byerekezo n'ubundi byegereye Bukavu nayo tubona yuko n'ubundi nubwo turi kumva ko amakuru fatizo igisirikare cya Fardc FDN byari ibice bya Fizi bari kwikuramo ariko birashoboka yuko cyane bo bari kuvuga bati mu gihe wenda twatwinjiye muri ya misozi ya Bukavu tugakuramo mu Mosho tugakuramo Kabare cyangwa Kamanyora no mu bindi bice bitandukanye ibi byadufasha kuba n'ubundi n'imisozi ya Fizi byashoboka cyane yuko M23 ishobora kugabanya abasirikare bari koherezwa muri teritwari ya Fizi bakabazanwa guhangana mu misozi za Kamanyora cyangwa Bukavu. Urabona yuko urugamba uko umunsi ugenda uzahaza undi
aho kugira ngo rugabanye isura yo gukara ahubwo niko rukomeje kugenda rwiyongeretse kandi kuko rwiyongera niko amayeri ku ruhande rwa mama 23 cyangwa se ku ruhande rwa Fardc niko akomeje kugenda yiyongera kandi ibisi gusa biri kuba muri Sud Kivu no muri Kivu y'Amajyaruguru urabona yuko ariko situation ihagaze. Ibironi biri kwa muje n'ubundi Karemba Aimable ari imirwano ikomeye yabereye muri Uvira, aho rero kuri uyu wa kane habayo gukozanyaho gukomeye hagati y'abarwanyi ba AFC na Fardc nk'uko bigaragara, bikaba rero bikomeje kugenda biba bivugwa ko kuri ubu isaha yari yose ashobora kongera kugaragara kwinjira kwa M23, bikaba rero bishimangirwa nuko hari abaturage bakomeje kugenda bagirirwa nabi. Bwana Karemba Aimable ndashaka ko tujya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho kaduha update zibiri kugenda biba bihagaze gute muri Nord Kivu kugeza ubu. Nord Kivu ubu wenda mu yakwibanda mu Musozi yegereye ahitwa za Nyiragongo. Yego. Cyane cyane mu mujyi wa Goma, ngira ngo ku munsi w'ejo n'uyu munsi tugize kumva yuko mu gace ka Rusayo hari aka gace ka Rusayo humvikanye urusaku rw'amasasu. Yego. Urusaku rw'amasasu rwumvikanye muri karitsiye n'ubundi iri hano muri Rusayo hafi neza ku muhanda uva Rusayo werekeza Rutoke ku muhanda S101 ugana mu cyerekezo n'ubundi kiva Rusayo ujyana ahitwa Rutoke, ariko bikavuga yuko n'ubundi ibi byabaye ari umuturage userereye na mugenzi we n'ubundi bapfuye ku bintu bijyanye n'ivanguramoko cyangwa se basereranye ku bintu bijyanye n'ubwoko. Umuturage agasohora imbunda mu nzu akaza akarasa mugenzi we, bikavuga yuko uyu wanarashe mugenzi we yabarizwaga no mu gisirikare cya Fardc yarahoze ari umuhazanenda ariko amazemo nk'amezi nk'abiri akaza kuvamo bitewe n'uko Goma yaje gufatwa, ariko bikavuga yuko n'ubundi umujyi wa Goma nawo uri mw'icuraburindi nyuma y'uko hakomeje kugenda hatangazwa amakuru yuko hari bamwe bahishe imbunda mu mujyi wa Goma nubwo hagiye habaho isakwasakwa, ariko hakaba hari amayeri akomeye cyane abaturage bagiye bakoresha, hakaba hari abatukuye ibinogo bagakora amasima mu nzu zabo, imbunda bazikoreye babatemye hejuru, imbunda zikazisha mu nzu, imbunda bakazisha munsi y'ibitanda n'ibindi bisa n'ibyo, amayeri akomeye cyane. Urumva yuko rero icyo ni ikibazo gikomeje kugenda kigaragara n'ubundi aho bivuga ati nubwo umutekano wenda hatuvuga yuko hari nka 90% cyangwa 80%, ariko n'ubundi naho nta bintu bihagaze neza. Ni nako no muri teritwari naho bihagaze cyane cyane Musozi yisake bivuga yuko mu byerekezo cyane cyane biri hafi na pariki ya Virunga muri hano Kimoka hari abasirikare benshi bari kuhava berekeza Musozi yegira ahitwa za Mushaki, berekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Daraga na Marene, birumvikana yuko ari mu byerekezo bigana muri pozisiyo zegereye mu mujyi rwagati wa Sake. Aha rero avuga yuko n'ubundi hakomeje kwegerezwa cyitwa ACTU polisi ndetse n'abasirikare, ibi kandi bivuga yuko amafata turetse ko bitayorohera ahubwo yagakoze gisa naho buri rugo rwose rwashyirwaho uburinzi cyangwa se rwashyirwaho maneko mu rwego rwo kugira ngo hamenwe uburyo situasiyo ihagaze muri umutima wa 23 kugenda. Yego Karemba Aimable reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha ugukomeze dukurikiranire n'andi makuru ugenda tugezaho n'izindi update. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ushonde sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.